Turabaramukije inshuti bavandimwe aho muherereye mu bice bitandukanye, tunabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro kigiye kwibanda ku mateka n'ibigwi bya nyakwigendera Colonel Gafirita Mugabe Alexis. Ni umusore waranzwe n'amateka akomeye cyane kubera ubutwari bwe, haba ku rugamba cyangwa se mu buzima busanzwe. Yagiye akora ibikorwa bidasanzwe by'indashyikirwa, uburyo afite amateka akomeye cyane. Abantu babanye nawe bavuga ko yari umuntu udasanzwe mu buryo bwinshi. Rero aya mateka ye twifuje kuyegeranya kugira ngo tubashe kuyageza ku bantu batabashije kumumenya, kugira ngo nabo bamenye iyo ntwari twabuze. Aya mateka ye twayakuye mu bantu batandukanye, cyane cyane abasirikare bakoranye nawe, ndetse n'abandi babanye mu buzima busanzwe, ndetse n'abo mu muryango wiwe, n'abandi bantu benshi bagiye bamumenya. Bose bagiye bamuvuga ibigwi bidasanzwe. Rero twifuza ko amakuru ye twayabagezaho. Andi makuru yiwe twayakuye mu gitabo banditse ubwo bamwibukaga ku nshuro ya mbere, we yaramaze umwaka umwe atabarutse. Hari igitabo banditse kirimo incamake y'ibigwi bye n'amateka y'ibikorwa yagiye akora bidasanzwe. Rero icyo gitabo twagikuyemo amakuru, nayo yadufashije muri iki kiganiro tugiye kubagezaho. Mbibutsa ko nje kukibagezaho nitwa Munezero Willy, kinyura ku rubuga rwitwa Menya Amateka. Uramutse ushatse ibindi biganiro byacu wakwandika ijambo Menya Amateka mu ijambo rimwe, hanyuma ugahita uhasanga ibiganiro byinshi twashize kuri urwo rubuga. Ndabiyegereje rero, ariko kuvuga amateka y'intwari mu kiganiro kimwe kitarenze iminota 40 mu by'ukuri ni ibintu bigoye cyane, ariko twagerageje kuvuga iby'ingenzi kugira ngo mubashe kugira ishusho, abatarabashije kugira amahirwe yo kumumenya babashe kugira ishusho kuri uyu mugabo. Uyu mugabo rero amazina yiwe nyakuri, ayari amazina yiwe mbere y'uko iri zina rya se Gafirita aryiyita, yitwaga Sebatutsi Mugabe. Yaje kwitwa izina rya se rya Gafirita amaze kuba mukuru, atangiye kuja ku mashuri. Yavutse mu mwaka w'1977, avukira ahitwa ku Kavumu mu Magunga mu Bibogobogo, ni muri teritwari ya Fizi. Aho niho yakuriye, ahigira amashuri abanza. Yaje kuja Minembwe ahitwa mu Bidegu kwa sekuru umugabo w'abasita witwaga Ndebana. Aho yabaye iminsi myinshi, naho yahigiye amashuri ya segondere ku ishuri bita Institut Irundu, riri Irundu n'ubu rirahari. Yahigiye segondere ariko ntiyabasha kuyirangiza kubera ko igihe yarakirimo yiga segondere byahuriranye n'igihe umuryango wa FPR Inkotanyi wafashe u Rwanda umaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Umaze gufata u Rwanda rero, abatutsi benshi baragiye mu Rwanda n'abanyamurenge baragiye, ndetse nawe yaje kugenda agiye gukomeza amashuri ye. Ariko amaze kugerayo yagize umuhamagaro wo kuja mu gisirikare, ahita ajya ahitwa Igako mu Bugesera. Yageze ahahura n'abandi basirikare cyangwa se abandi basore b'abanyamurenge bashakaga kuja mu gisirikare. Bose hamwe bakoze imyitozo y'ibanze aho muri training wing y'Igashora. Bakoze imyitozo bayirangije, kubera ko yari yagaragaje ubuhanga cyangwa se gushobora iyo myitozo. Bamuhisemo mu bantu batari benshi bagiye gukomeza imyitozo yindi y'ubwarimu. Iwe n'abandi banyamurenge bagera nko kuri 4 cyangwa 5 baratoranyijwe hamwe n'abandi banyarwanda, bakora ikosi y'ubwarimu cyangwa se indi myitozo yabateguraga kuba barimu. Iyo myitozo barayikoze bayirangije, baba barimo aho ngaho muri training Igashora. Bahigishije igihe gitoya, nyuma training iza kwimukira Igako, bahita bimuka. Bageze Igako naho bakomeza uwo murimo w'ubwarimu. Barawukoze igihe kijya kungana n'umwaka. Bigeze mu mwaka w'1996, ni igihe abasore benshi b'abanyamurenge bari mu gisirikare cy'u Rwanda bambutse, nk'uko twabibabwiye mu biganiro byatambutse, baja muri Zaire. Icyo gihe Kongo yitwaga Zaire. Bari bagiye kurema umutwe witwa Fidele waje kurwanya ubutegetsi bwa Mobutu kugeza ubuhiritse Laurent Desire Kabila akaba perezida. Nawe yaje kwambuka mu gikundi cya 4 cyagiye kiyobowe n'umunyarwanda General Murokore Eric. Icyo gihe wari ukiri Lieutenant Colonel. Cyari igikundi cya 4
cyagiye ari igikundi kinini cyari kirimo abasirikare batandukanye ndetse n'abari barangije amafunzo aho ngaho igako. Baragiye rero bageze muri Kongo barambuka nk'uko abandi bambukaga Rusizi, barazamuka bararenga mu Rurambo, bageze mu Rurambo baja ahitwa mu Marungu. Bamaraze kuhagera intambara ubwo basanze yaratangiye, kuko nk'uko twabibabwiye mu biganiro byashize, Lt Nicolas nabo yarayoboye bari barangije kurasa amapozisiyo yo muri ho plateau yose. Intambara yari yakomereje kuri Kagabwe n'i Remera, rero bahise bafatikanya n'abandi, intambara barikomeza iramanuka muri Plaine. Bageze muri Plaine bararwana, kuko muri Plaine hari inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari zirimo interahamwe n'ingabo zatsinzwe, ingabo z'u Rwanda za leta ya Habyarimana. Bahise bahangana nazo, basenya izo nkambi, ibo barakomeza berekeza i Buvira. Izindi ngabo za FDL zo zerekeje za Kamanyura zirakomeza, zerekeza za Nyangezi zirakomeza. Hamaze gufatwa rero umujyi wa Uvira, aho Leta Gafirita we yari yagiye, iwe ntiyakomeje imbere, yahise asubira inyuma, kuko hahise hafungurwa ikigo cigishaga abasore bajaga mu gisirikare cyari Remera hitwa mu Kidote. We nk'umwarimu rero wari warabigize umwuga, yahise atumwa aho mu Kidote, aja gufatikanya n'abandi gukomeza kwigisha abasore b'amoko atandukanye yo muri Sud Kivu, barimo n'abanyamurenge baganaga ico kigo baza guhabwa imyitozo ya gisirikare. Yarahigishije aho ngaho rero mu Kidoti. Nyuma y'igihe kitari kinini iyo training yaje kwimuka, ni igihe intara ya Gatanga yari imaze gufatwa. Yahise yimukira i Kalemi ku birometero 25 n'umujyi wa Kalemi hitwa muri Koke. Amaze kuhagera we n'abandi barimu bakomeje kwigisha abasore bo muri ibyo bice bazaga aho mu gisirikare. Yarahigishije. Nyuma y'iminsi mike yaje gutumwa Kamina. Kamina naho hari centre yatangaga amahugurwa cyangwa se imyitozo ya gisirikare, ariko noneho aho yaragiye kuyobora ingabo zarindaga iyo centre ya Kamina. Icyo gihe yayoboraga iparatuni, mu paratuni zari zirinze iyo centre ya Kamina, nawe yarafite imwe yarayoboye. Yabaye igihe gitoya, nyuma aza gutumwa Irumbashi ahitwa Kasapa. Ahageze atangira kwigisha abasore bo muri Katanga bashakaga kwinjira mu gisirikare. Yarabatojeje indi minsi mikeya, nyuma yaje gutumwa kandi kuja kuyobora iparatuni Ikolwezi. Amaze kugera Ikolwezi yayiyoboye iminsi mikeya, ahita yoherezwa Kinshasa. Yari yabonye promotion, yagiye kuba komanda kompanyi i Kinshasa. Yageze Kinshasa akora iminsi mikeya, ahita yaka Kibali, aja mu rugo iwabo mu Bibogobogo muri Sud Kivu. Aragenda. Amaze kugerayo, igihe yari ari mu Bibogobogo, nibwo haje kuvuka umutwe w'inyeshamba wa RCD wavutse ku itariki 2 mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 1998. Mu gihe yari aho mu Kibali iwabo mu Bibogobogo, aho mu Bibogobogo haje kuba intambara. Mayimayi yateye ahantu bita ku Mugorore, hari hayobowe n'umuhungu w'umunyamurenge mu usore w'abarundi witwaga Mutware. Habera intambara ikomeye cyane, ndetse n'intambara yahitanye abasore b'abanyamurenge bagera ku 9, ariko ni intambara yatinze. Adui abasha kwirukana abo basirikare bari aho ngaho ku Mugorore, amaze kubicamo abo bangana gutyo bari barimo komanda wabo. Kuko twabibwiye n'abantu bo mu Bibogobogo batubwiye ko Gafirita yari iwabo mu rugo, yahise atabara n'abandi baturage benshi, ahita yitanga. Izo mayimayi zari zimaze kurasa iyo position yo ku Mugorore, ngo yagaragaje ubutwari bukomeye cyane. Yakomandinze abasivile bari kumwe aho ngaho, babasha gusubiza adui inyuma, aramukubita cyane, arabirukana iwe n'abandi basirikare bagiye bamusanga, babasha gusubiza adui inyuma. Ariko ico gihe bitangaza abantu cyane ukuntu yabashe kurwana gutyo wenyine, atarafite abandi basirikare benshi, akabasha kwirukana umwanzi. Yabaye aho ngaho. Arangije ico Kibali yahise aja i Buvira. Ageze Uvira bahise bamutuma mu mushasha w'Ababembe hagati y'Ibuvira n'Ibaraka mu bice byo kwa Mbogo. Ahita agirwa komanda Plateau cyangwa se paratuni komanda, ayobora paratuni. Kandi muri operasiyo nyinshi ingabo za RCD zarwanaga na Mayimayi ndetse n'ingabo za CNDD-FDD yaba nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Ico gihe bari bakiri inyeshamba, bari bataraja muri leta. Bararwanye na za Mayimayi
muri za operasiyo zitandukanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe haje kuba operasiyo yo gufungura umuhanda wari warigaruriwe n'izo nyeshamba z'abarundi za CNDD FDD hamwe na Mayimayi zari zarafashe uriya muhanda wose kuva muri Ruhango ugakomeza ukagera mu bice byo mu Rweba zarirukanye ingabo za RCD. Iyo operasiyo yaje kuyoborwa na nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi nk'uko tuzabibabwira mu kindi kiganiro. Yakoresheje abasirikare benshi bakoze iyo operasiyo yo gufungura uwo muhanda. Leti Colonel Gafirita nawe yari arimo, ariko hose yahagaragaje ubutwari bukomeye cyane. Ndetse ubwo intambara yari igeze ahitwa kuri Mutambara Imarinde imbere y'Ibaraka, Aduyi cyangwa se Mayimayi yari yarashize ibirindiro bikomeye aho kuri Mutambara ku kiraro. Ingabo za RCD zarabuze uko zibakura kuri ico kiraro, zahamaze iminsi zishaka uburyo zibakura aho ngaho ariko byarananiranye. Ndetse haje kuza abayobozi b'ingabo bari bavuye Igoma, dore ko Igoma ariho hari icyicaro gikuru ca RCD, baje kureba uburyo intambara yarimo igenda. Ico gihe yari amaze gupfa umusirikare mukuru w'umunyamurenge witwaga Byicaza Barabona, yari yaguye aho ngaho kuri Mutambara n'abandi basore benshi b'abanyamurenge. Habereye imirwano ikomeye, ariko Mayimayi na FDD birananirana kuva aho ngaho. Leti Gafirita rero yaje gusaba Leti Colonel Mutebutsi wari uyoboye operasiyo, ndetse hari na Tanguforo wari wavuye Igoma, umuyobozi mukuru w'ingabo, yari yaje kureba uburyo aho hantu hananiranye. Rero Leti Gafirita yaje gukoresha amayere n'ubutwari bwiwe, ahita abaha igitekerezo cy'uko we bamuha abasirikare bakeya akambuka aciye epfo akaza guturuka Aduyi inyuma. Niko yabikoze, ahita yambuka n'abasirikare bakeya aja guturuka inyuma. Umwanzi agiye kumva yumva yamuturutse inyuma. Abasirikare bari hakuno nabo babona uko babasha kwambuka, bahita barasa ibyo birindiro birahunga. Yaje no gukomerekera aho hantu mu buryo bukomeye cyane, yarashwe mu nda cyane, arakomereka cyane. Amaze kuraswa nabwo yakomeje gukomandinga, ntiyabwira abasirikare ko yarashwe kugira ngo atabaca intege. Ibintu byaje gutangaza abantu naho ukuntu yakomeje gukomandinga kandi yarashwe, kugeza Aduyi amaze guhunga nibwo yaje kubwira abari bamwegereye ko yarashwe mu nda. Baza kumusubiza inyuma, babasha gufata ibyo birindiro byari byarananiranye. Icyo gihe abantu arabatangaza cyane ubwo butwari bwiwe. Yahise asubizwa inyuma, ajanwa ku bitaro i Burundi, Bujumbura. Yaravuwe rero ahamara iminsi myinshi. Nyuma yaje kugaruka aza i Buvira mu 2002. Ageze Buvira, kubera ko hari intambara kandi hari havutse intambara yahuzaga ingabo za RCD zari ziyobowe na nyakwigendera Colonel Mutebutsi, ndetse n'ingabo zari zigumiye kuri RCD zari ziyobowe na General Masunzu Pacifique. Ubwo ngubwo intambara yari igeze mu misozi yunamiye Uvira, yari yarahereye mu Minembwe, ariko ubwo yari igeze mu misozi yunamiye Uvira. Yahise asubira mu kazi rero, bamuha kuyobora ingabo kandi ararwana cyane. Ico gihe bamugize umuyobozi wa kompanyi, yararwanye aho ngaho kubera ubutwari bwe, kandi yakundaga kurwanira imbere, kandi n'umuntu warwanaga ahagaze. Yaje kongera kuraswa kandi mu mutwe, ariko agira amahirwe noneho ntiyaraswa cyane, asubira inyuma aja kwivuza. Amaze gukira rero yagumye aho ngaho. Yakomeje gukora za operasiyo mu bice bitandukanye muri Plene, ndetse no mu Mushasha w'Ababembe cyangwa se wa Tanganyika, uva Uvira werekeza Ibaraka. Yagumye aho ngaho kugeza igihe umutwe w'inyeshamba wa RCD waje kuja muri leta, igihe hasinywa amasezerano ya Sun City, ukemera guhura na leta, bagakora leta ihuriwemo n'impande zarwanaga. Abayobozi rero ba RCD, baba ba gisivile n'aba gisirikare, na zimwe mu ngabo zayo zahise zije Kinshasa, baja kuvanga n'ingabo za leta n'izindi mitwe yarwanyaga leta. Icyo gihe hashizweho leta yari ihuriwe n'impande zitandukanye zarwanaga. Iyo leta yagize perezida umwe ariwe Joseph Kabila, yaje kugira aba vice perezida bane. Byenda nabyo tuzabategura ikiganiro cyihariye kibivugaho. Leti Colonel Gafirita rero yabaye aho ngaho, habaye mu mwaka wa 2004.
haje kuba ukutumvikana hagati y'abayobozi b'ingabo, abayoboraga ingabo mu ntara ya Sud Kivu aribo General Mbuzamabe na Lt Colonel Mutebutsi Jules, baje kutumvikana rero bararwana. Ku ruhande rwa Mutebutsi hari abanyamurenge bose n'abandi banyamoko bakeya. Hanyuma Mbuzamabe nawe yari afite ingabo za Katanyama nyinshi, barwaniye rero i Bukavu. Hapfuye abasirikare batari bakeya n'abasivile b'abanyamurenge ndetse n'abo mu yandi moko. Bamaze kurwana rero, iyo ntambara yaje kugira ingaruka ku bantu bari Buvira b'abasivile, bagize ubwo bahita bahungira mu Gatumba, nibo baje kwicwa mu 2004. Ndetse n'abasirikare bari Buvira bari bayobowe n'abanyamoko, ariko umusirikare mukuru w'umunyamurenge wari urimo yari Leti Majoro Rutambwe, yari kumwe na ba Leti Colonel Gafirita. Rero hamaze kuba iyo ntambara i Bukavu, nabo bagize umutekano muke, bahita bagenda bari muri plane, bamwe niyo bari abandi za Uvira, ariko abari za Uvira bahise basanga bagenzi babo muri plane, baje gushaka uko bacika ingabo z'abanyamoko, bahita bambuka i Burundi. Ico gihe intambara yarimo ibera mu bice bya hafi ya Kamanyura, bahise bambuka mu Burundi barakomeza, baja guturuka baseruka za Kamanyura, bahura n'ingabo zindi z'abanyamurenge zari ziyobowe na Lt Colonel Jules Mutebutsi, bafatikanyije n'abandi kurwana, ariko baza kurushwa imbaraga, barahunga baja mu Rwanda. Bageze mu Rwanda rero, leta y'u Rwanda yahise ibajana ahitwa Gikongoro, mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro, ahitwa Icyoko. Babaye aho ngaho igihe kinini kingana hafi n'umwaka n'igice. Mu gihe bari aho ngaho, baje gushinga icyama cyitwa FSP. Bamaze kugishinga, cyari kirimo abantu batandukanye bari babaye abanyapolitike bacu. Icyo cyama rero cyari kigamije kuja kurwanya leta ya Kongo, kandi abo basirikare nibo bari ishingiro ry'ico cyama. Gahunda yari ihari kwari kuvuga ngo bambuke bazahure n'abandi bari muri Kongo, batangire barwanye leta ya Kongo. Ababaye rero aho Icyoko batubwiye ko Leta Gafirita yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo batahuke. Yagiye mu mishikirano inshuro nyinshi i Burundi, na za Kazimya, baganira na ba Mayimayi ndetse n'abasirikare bamwe bari muri leta, kugeza ubwo hageze ko bambuka, batangira kohereza abantu bake bake, bakagenda bashika mu Cibitoki ca Rugombo, hari abanyamurenge, bakisha mu banyamurenge, bagiye bigabagabura bake bake muri ayo mazu y'abanyamurenge. Ico gihe Leta Gafirita we yari Bujumbura, yari yaragiye kunegosiya inzira no gushaka ibikoresho, dore ko ico gihe nta bikoresho bari bafite. Baje kugira ubuhanya rero, amafaranga bari bajanye yo kugura ibikoresho baje kuyabiba. Bamaze kuyabiba rero, ibikoresho bayibura gutyo, baragaruka. Bageze mu Cibitoki, hakorwa inama ihuza abasirikare b'abanyamurenge bose bari bamaze kuhagera. Hari hamaze kugera abarenga 50, abandi bakiri Gikongoro, ariko bose gahunda kwari kwambuka bakaja muri Kongo, bagatangira rero bakarwana, barwanya leta ya Kongo muri uwo mutwe bari bashinze wa FSP. Bamaze kugera aho rero mu Cibitoki, bakoze inama nyuma yo kubura ibikoresho. Bamwe muri bo baravuga bati dusubire inyuma tubanze tuje kwitegura, kandi abandi bati nanone ubwo twageze ahangaha reka tugende, kubera ko bari bazi ko bavuganye n'abari hakurya ko bazabakira. Baje gufata icemezo abenshi muri bo cyo kwambuka, abandi bake batemeye kwambuka basubiyeyo. Abagize gahunda yo kwambuka rero bageraga kuri 50, bahise bashaka umurundi, bamuha amafaranga aja kubambutsa kuri Rusizi, ngo yakoresheje umugozi, niwo bagendaga bafashe, yari yawuhambiriye ku giti hakurya, ikindi hakuno, bagenda bawufashe rero bavogera. Aho muri Rusizi niho haje kugwa umusore w'abasinga witwaga Zebedayo, uwo bakunze kuvuga ko ngo ashobora kuba yarishwe na bagenzi be, ariko amakuru twahawe n'abantu bambutse muri ico gikundi, mu by'ukuri batubwiye ko uyu musore ari impanuka gusa yatwawe n'amazi, dore ko yari umuntu wo ku Ndondo kuri Gongwa, utarumenyereye, utaruzi no koga. Umusore bita Maniragaba Jackson w'Abadinzi yatubwiye rwose ko yabonye
aho uyu musore atwarwa n'amazi kandi yatwawe nta muntu ubigizemo uruhare, ni impanuka yabaye aratwarwa. Rero uwashaka kumenya amakuru arambuye ku rupfu rw'uyu musore yabaza uyu Jackson Maniragaba ndetse n'abandi basore babiri bagihari b'abanyabyinshi, ubu ni abasirikare, umwe yitwa Byinshi n'ubari Igoma, undi nawe yitwa Kinyamahuko nawe ari Igoma. Bari bari kumwe babonaho uwo musore Zebedayo atwarwa na Rusizi. Icyo gihe bambukaga nijoro kubera ko batinyaga ko bashobora gutamburika cyangwa se abo hakurya barababonaga. Hakurya hari abasirikare benshi ba leta kandi ntibari bazi iyo gahunda, byari bizwi n'abantu bake muri abo basirikare, niyo mpamvu rero bakoresheje ijoro. Abantu rero bamaze kwambuka baburamo umwe, dore ko bari 50 mbere, hamaze kuburamo umwe hasigaye 49, barakomeje barazamuka, bahinzira y'ishyamba iruhije cyane, ahantu bagomba kugenda umunsi umwe bahagiye amajoro agera kuri 3. Ijoro rya gatatu rero baje kugera ahantu, baza gusanga ahantu hari abaturage b'abapfurero. Bahageze muri ako gasantere cyangwa se muri ako gahana k'abapfurero, basanga hari abantu bari bafite ibyo kurya n'ihene, bari bamaze gusonza cyane no kuruha kubera iyo nzira bari bagendaga ayo majoro. Bahageze ngo baguze ihene, bagura n'imyumbati bene yumye, barahura, inyuma baracumba, barateka, bararya. Bamaze kurya bararuhuka, bariyuhagira, bamesa amasogesi. Mu gihe rero bari baruhutse, haje gushika abantu babiri b'abarwanyi ba FDLR. Bamaze kuhagera, bababajije aho baturutse, barababwira ngo bababesha ko bavuye muri brassage yari mu Rubirizi, bityo ko barimo bazamuka ruguru. Mbibutse ko icyo gihe abo basirikare cyangwa se abarwanyi ba FDLR bari bafite umubare munini kandi bari bafite icyicaro cyabo cyari imbere, kandi bari babanye neza n'abasirikare b'abanyamurenge cyangwa se abasirikare ba leta bari bayobowe na General Masunzu. Ariko icyo gihe uwari uyoboye igice cya Rurambo ni Colonel Mugema, yari yungirijwe na Leta Major Nkumbuyinka. Rero abo barwanyi ba FDLR bahise bababwira ko bashobora kubashorera bakabereka inzira nziza itabanyuza muri ibyo birindiro bya FDLR. Batinyaga ko zishobora no kubafata zikabafunga. Yabasabye ko bamuha amafaranga, umwe muri bo bahita bayamwemerera, ahita bashorera, agenda bakwepesha amapozisiyo atandukanye ya FDLR, kandi hari mu ijoro. Kugeza ubwo bageze kuri pozisiyo ya nyuma, yari icyicaro gikuru cy'izo ngabo, hari brigade cyangwa se headquarter ya brigade. Mu gihe bashaka kuhakwepa, bahise bagwa ahari uburinzi bwabo, bubahagaritse, bubabaje nabo ari bo nijoro, ntibivuga, bahita basubira inyuma. Ubwo burinzi buhita bubarasaho, bumaze kubarasa nabo barabusubiza, haba nko kurasana akanya gatoya. Mu gihe bari barasanye, umwe muri aba basirikare, iyi groupe y'abantu 49 bari bayobowe na Colonel Bisogo na Colonel Mukarayi, umwana umwe, umusore w'Imasisi ngo ni Munyaneza, yahise abura, ariko baje kumenya amakuru ye ko yahurutse muri plane, abasha gukira, ashobore kuba yarahise anakomeza aratahaje iwabo. Bamaze gupoteza uwo muntu, abasigaye basubiye inyuma. Bamaze gusubira inyuma, bageze ahari ba viongozi cyangwa abayobozi baba Colonel Bisogo, bahita bababwira ngo bareke gukomeza kurasa. Bari bamaze kumenya ko FDLR nta kibazo, bari babaje amakuru neza, bazi ko zibanye neza n'abasirikare b'abanyamurenge ndetse n'abaturage b'abanyamurenge bo mu Rurambo. Aho hantu bari bageze ni ahitwa mu Irangara, ni hafi ya za Gashama. Bahise bahamagara bavuga bitambwa ko ari abasirikare b'abanyamurenge bavuye muri brassage, bityo ko bashakaga gutambuka gusa. Abo barwanyi ba FDLR bahise bababwira ati muguma aho ngaho, kuko hari mu gicuku. Babasabye ko barinda bugaca, hanyuma bwamara guca bakohereza abantu bakaza bakaganira, hanyuma bakabibwira bakamenya bari bo, bakabareka bagatambuka. Bararinze buraca, bumaze guca mu gitondo, abagiye kuganira nabo mu ruhande rw'abasirikare b'abanyamurenge hagiye Colonel Bisogo na Leta Colonel Gafirita, nibo bagiye bashitse babonana n'abayobozi b'izi ngabo za FDLR, baraganira, bababwira ko ari abanyamurenge bavuye muri brassage,
bahita babumva. Ico gihe bari babanye neza n'abanyamurenge nk'uko twari tumaze kubivuga. Babafashe neza, barabagaburira, baroga, bararuhuka, ariko bababwira ko mbere yuko babareka bakazamuka babanza guhamagara ingabo zari mu rurambo z'abanyamurenge zikabanza zikamenya ko baje. Rero bamaze kubahamagara hahise hamanuka ingabo zari zivuye i Gashama, zari ziyobowe n'uwitwa Muhire Fidele, wari umwe mu bayobozi bakuru b'izo ngabo. Yamanukanye ingabo nkeya, ageze aho bari bari asanga baraho, ariko mbere yuko azamukana nabo yabanje kubasaka, abakuraho ibikoresho bari bafite birimwo utubunde dukeya n'udusasu ndetse ni appareil za communication, ibyombo ndetse na turaya. Arangije kubibaka rero bahise bakomeza barazamuka. Bageze i Gashama baraharaye ijoro rimwe, bukeye bahise bakomeza. Bibutse ko icyo gihe amakuru yahise agera kure ko hari ingabo zambutse ziva mu Rwanda, ndetse bamwe bavugaga ko hari ingabo z'u Rwanda zambutse. Icyo gihe kuri province Bukavu bahise babimenya. Haza delegation yari ivuye Bukavu, yari kumwe na vice gouverneur Nziratimana, yaje mu ndege y'akajugujugu ya MONUSCO ishaka kuza kubonana nabo ngo imenye ko koko ari abanyamurenge atari abanyarwanda. Iyo ndege yaraje yitura aho bari bageze hitwa mu Bibangwa. Babonye indege yituye bahise bagira ubwo babona ko ishobora kuba ijemo abayobozi bashobora guhita babafata, abakuru muri bo bakaba boja gufungwa. Bahise biruka barahunga. Bamaze guhunga rero, aho bari bicaye aho cyangwa aho bari bari, hari umwe muri bo umupfurero wari wagize ikibazo, yari yakomerekeye muri Rusizi yatemwe n'umugozi, umugozi bambukiragaho wari wamutemye mu nda, we ntiyabasha kwiruka. Amaze kunanirwa kwiruka rero, aburutse muri iyo ndege baragiye baramufata. Bibutse ko aho bururukiye hari abasirikare ba leta bari bayobowe n'umusore w'umunyamurenge waje kwitaba Imana nyuma witwaga Mugeyo w'Abagorora, niwe wari aho ngaho nka komanda. Bahise bafata uwo mupfurero wari muri iyo groupe ya Babisogo, bahita bamutanga baramujana i Bukavu. Urumva bari bagiye kumukuramwo amakuru, ndetse yari yabaye n'inkomere yagombaga no kuvurwa. Uwo yari umuntu wa gatatu muri ba bantu 50 bari baje bava i Burundi, kuko uwa mbere ni Leti Zebedayo watwawe na Rusizi, uwa kabiri ni uwo Munyaneza wapoteye igihe bagwaga muri izo FDLR zari aho mwirangara, uwa gatatu ni uyu mupfurero. Ubwo hasigaye abantu 47 nibo bamenyekanye cyane, batumiye groupe yitwa groupe ya 47. Bahise bahunga rero bambuka hakurya, ntibabonana n'iyo delegation yari ivuye Bukavu. Bahise bakomeza baragenda, bageze barakomeza berekeza mu Kibuvira. Bageze kuri Nyakirango bahasanze abasore b'abanyamurenge bari bagumutse banze gutumwa kure bavuye muri brassage. Bari barimo bitwa ba Major Muragizi Patrick Rutaganda, n'ubu akorera za Ituri, ndetse n'abandi ngo nibagakundiye, n'abandi ngo nibabigizi. Bari bamaze kwita, nibo bise Gumino, nibo bantu ba mbere batangije umutwe wa Gumino. Bari bafite imbunda nkeya. N'aba banyamurenge bari bayobowe na Bakoneri Bisogo, nabo bari bagiye bashugurika utubunde duke duke mu mihana, bagiye babaha abaturage, bagiye babaha imbunde. Bahise bahura rero bagira akagurupe gafite ibikoresho bikeya. Bamaze kugura ibyo bikoresho bikeya rero, bavuganye n'abasirikare bahita bemera ko haza delegation ikabareba igahakikisha ko ari abanyamurenge, dore ko icyo gihe leta yari yikanze ivuga ngo abanyarwanda bambutse. Bahise bemera rero, haza delegation ivuye Bukavu, n'ubundi yajemo vice gouverneur Nziratimana. Yaraje ihageze barabonana. Bamaze kubonana, ibona ari abanyamurenge atari abanyarwanda, ihita ibabwira ngo nibagende baje kuba hitwa mu Kamombo. Baragiye rero, bashitse mu Kamombo nyuma y'iminsi mikeya. Baje gufata bakeya muri bo bari bayobowe na Leti Colonel Gafirita, babatuma mu bibogobogo iwabo. Aragenda arahaba. Mu gihe yari ariyo, muri ico gihe hahise haba kugumuka kw'abandi basirikare benshi b'abanyamurenge bari mu ngabo
zari ziyobowe na General Masunzu barimo ba Colonel Makanika na ba Leti Major Nkumbuyinka na ba Budederi Hasani n'abandi benshi bahise bagumuka rero bava muri leta barema umutwe urwanya leta bahita baja kurwana n'ingabo zari kumwe na General Masunzu mu Minembwe bahise bagenda baja Irundu bamaze kuja Irundu mu gihe gitoya bahise batangira kurwana General Masunzu niwe wabateye n'ingabo yarayoboye nibwo barete Nkumbuyinka bapfuye na Bantarambirwa na barete Budederi intambara yari ikomeza arabirukana mu Minembwe barahunga arabashorera bageze mu Kamombo bageraho ba Colonel Bisogo bari bahita babatera nabo bararwana bose hamwe bamaze kurwana niho haguye Leti Major Rutambwe n'abandi hanyuma izi ngabo groupe ya 47 n'aba basore bari bayobowe na Bamakanika bahise bahunga bose bamaze guhunga rero ingabo zahagarariye aho ngaho mu Kamombo izindi position zari hino mu Kamombo hitwa Mutenja ico gihe Leti Colonel Gafirita yari kumwe n'abasirikare yarayoboye mu Bibogobogo bahise bamuhamagara araza amaze kuza yasanze bagenzi be bahunze mu Kamombo berekeje kuri Nyamara ndetse barakomeje bagera za Bijabo yahisaza abasanga ntigeze anyura mu Kamombo yahise anyura ibibira byose arahuruka agera mu Bijabo abasangayo bahita bapanga igitero iwe bamuhaye kurasa inyuma yo mu Kamombo hitwa Mutenja hari position zibiri z'abasirikare ba leta abandi nabo bapanze igitero kirasa mu Kamombo bose baragiye kuko ari we wari ugiye nko gukatinga baturutse inyuma yagiye mbere ashitse ahita arasiza izo position n'abandi barasa Kamombo iwe yabashe kurasa izo position zibiri za Katanyama ahita azirukana azisa hitwa Nyaruginga zirakomeza zirahunga ariko bagenzi bo bari bateye Kamombo barushijwe imbaraga bafusha n'abantu benshi bahita basubira inyuma baza kumuhamagara nawe asubira inyuma yagarutse inyuma amaze kugaruka inyuma baragenda baja mu Bijabo nico gihe bavanze iriya groupe ya 47 yahise ihura n'aba basore baje kwitwa Gumino bose hamwe bahita bavanga barema icama kimwe batangira guhangana n'ingabo za leta zari ziyobowe na General Masunzu ni intambara yatwaye iminsi na nyuma yabwo General Masunzu yarahavuye asimbuwe na ba Colonel Muheto na ba Colonel Santos nibo bari basigaye bayoboye ingabo amateka y'intambara ya Gumino byenda nayo tuzayabategurira ariko ico gihe bakomeje kurwana kugeza ubwo abari muri yo Gumino b'abanyabyinshi baje kutumvikana n'abandi ibo bahitamo kuva muri Gumino baja muri leta bagiye muri leta bageze Minembwe baburiza indege irabajana ni Bukavu bageze Bukavu bajanywe Igitona baja muri Brassage babanje kuhakora amafunza muri Brassage basanze General Mustafa Kayoyo ico gihe yari mu bayobozi bari bayoboye isantere ya Kitona bakoze Brassage rero bamaze kuyirangiza batangira gutumwa ariko bagize amahirwe bose batumwa mu burasirazuba muri Nord Kivu no muri Sud Kivu ariko hatumwaga bari babonye amafonction abatari babonye amafonction basigaye aho Gitona kubera ko Leti Colonel Gafirita watari yabonye fonction yabanje gusigara ariko General Mustafa Kayoyo nkamwene wabo aza kumushugurikira nawe ahita amwohereza kandi atari yabonye fonction yavuye Kinshasa rero indege itimuzana aza guhagararira Warikare amaze guhagararira Warikare yahamaze iminsi mikeya mu gihe yari Warikare ingabo za leta ico gihe zarwanaga na CNDP muri Nord Kivu leta rero yahise ishaka imbaraga yegeranya abasirikare ihita imuhamagaza nawe agenda agiye mu bagiye kurwanya CNDP yahise abona fonction araza na za Rucuru abana abatwahisi wa Colonel byinshi mwene wabo bahaye iminsi mikeya baza kugira n'amahirwe CNDP ihita yemera kuja muri mixage baravanga ico gihe Leti Gafirita yahise aja kuba aje cyangwa vice wa Colonel Sematama batumwa ahitwa
Vicumbi ni muri teritwari ya Rucuru, bakoze aho ngaho iminsi itari mikeya, nyuma haje kuvuka umutwe wa M23 wavutse mu 2012, batangira kuwurwanya. Abasore benshi b'abanyamurenge b'abakomanda barimo ba Colonel Bisogo, nabo Gumini ico gihe nayo yari imaze kuva mu gihuru yagiye muri leta. Ico gihe abanyamurenge benshi bari muri Nord Kivu, barimo ba Colonel Nyamushebwa, ba Colonel Lete Colonel Zahirwa, ba Colonel Byinshi n'abandi, n'aba Colonel Gafirita nyine n'aba Colonel Sematama, bose bafatikanyije n'ingabo za leta kurwanya M23 kugeza bayitsinze mu mwaka wa 2013. Amaze kuyitsinda rero yakomeje gukora muri Nord Kivu, akora operation ahantu henshi za Masisi, muri Rucuru, ariko agenda agira ibigwi bikomeye cyane, ku buryo yari yaramenyekanye ku rwego rwa region militaire. Ba komanda region bari inshuti yiwe cyane, ariko cyane aho yamenyekanye n'igihe cy'intambara za M23, kuko Tanguforo yaje kubamusanga aramushimira cyane kubera ubutwari bwe. Yakomeje rero gukora ako kazi ahantu hatandukanye muri operation nyinshi, ayobora neza kugeza ubwo yaje kurangiza. Yaguye ahitwa Nyamirima, yari yagiye kuyobora regima ariko by'agateganyo. Mu gihe yagiye kuyobora regima habaye intambara rero, bamwe bavuga ko ari interahamwe. Muri izo ntambara rero ingabo ziwe zaje kurushwa imbaraga zirahunga, ajana n'ingabo zari zigiye gutanga umusahada. Zimaze kuhagera bararwana, ariko umwanzi abarusha imbaraga cyane, yaje kumurasa. Yapfanye n'abandi basirikare b'aba officier superieur bagera kuri 4. Yarashwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2017, hari mu masaa 8. Intwari Leti Colonel Gafirita Mugabe Alexis ararangiza. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo yasize amateka akomeye. Abantu bose babanye bamuvuga neza cyane ko yari umuntu w'umujyanama, watangaga inama, umuntu wabanaga neza n'abantu, kandi wagiraga ishyaka, wafashaga abantu atarobanura, atavuga ngo uyu ni mwene wabo cyangwa uyu si mwene wabo. Yari n'umukristu wakiranukaga kugeza no ku cacumi. Abantu bamuyoboye mu murimo w'Imana nabo bamutangiye ubuhamya bukomeye cyane. Mu gitabo ciwe twasanze abantu batandukanye, barimo abanyapolitike, barimo abasirikare bakuru kandi batari abanyamurenge, bagiye batanga ubuhamya ukuntu yari umuntu mwiza, wabagiraga inama, atabatinya kubabwira amakosa yabo nubwo bari bamuyoboye. Mbese yari umuntu mwiza cyane, wagiye akora ibintu bitandukanye. Yafashije abantu, yacumbikiye abana benshi, yishuriye abana benshi batari na bene wabo, yabishuriraga minervare. Umuntu wese wamwirukiye afite ikibazo yagerageje kumufasha uko abishoboye. Rero aya niyo mateka mu ncamake, ariko hari ibindi byinshi dushobora kuba twibagiwe. Ariko muri make ngira ngo aya mateka dutanze, umuntu utari umuzi abashe kugira inshusho y'intwari twabuze, Leti Colonel Gafirita Mugabe Alexis. Murakoze cyane rero, tuzaguma tubategurira ibindi biganiro nk'ibi ngibi, twifuza ko mwakomeza gukurikira urubuga rwacu. Murakoze cyane.